Çok ғайыпқа ұғыраған Рус ордысы Қырымдан келген яңы арбелер ве қошма техниканен теменленіп, Херсон вилетінде өз позицияларыны бекіте. Бұны Пивден оператив командалығында білдірділер. Командалықта қайдеткенлеріне көре, ешгалжелер Миколаев вилетіне атеш ачып, 14 сакинны яралады. В Херсонській області окупанти продовжують обстрілювати тимчасово захоплені населені пункти та заявляти місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важкою є ситуація у громадах, які межують із сусідніми областями. Окупанти не випускають місцевих жителів, які намагаються евакуюватися, натомість своїми варварськими вчинками та злочинними діями погіршують екологічну та безпекову ситуацію в регіоні. Bundan gayrı işgalcilerinin hareketleri neticesinde Херсон vilayetinde ekologiya felaketi yüz berebili. Ular Kakhovka gidroelektrik stansiyasında idare noktasını yerleştirdi. Anda işgalciler Ukrayna jenibinde jenkleşken Rus ordularının koordinatsiyasından uğraşa. Şimdi stansiyanın eki gidroagregatı çalışmay, çünkü işgalciler olarını tamirlep olamay. Bunu yapabilgen Ukrayna mütehassıslarını ise anda yibermeyler. Bu sebepten Kakhovkаны сул басты. На Каховській ГЕС вже створена передумова для затоплення кількох населених пунктів, адже підтоплення Каховки вже почалося. А нестабільна робота ГЕС може спровокувати стихійне лихо навколо Каховського водосховища, в якому міститься орієнтовно 18 кубічних кілометрів води. Рашистлер бір қач yönelişlerden Severodonetsk şehrine ucum etip mesken mahallelerini viran eti. Yerler Bememuriyetinin yol başçısı Sergey Gayday bildirgenine göre düşman atışları neticesinde Lugansk vilayetinin 5 sakini helak oldu. İşgalciler Bakhmut-Lysachansk yolunu zapt etmek için ona yakınlaşmağa tırışa, ama muvaffakiyetke uğramadı. Ukrayna askerleri olarga karşılık gösteriyor. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії, продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил. На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман. Ukrayna arbileri 12 düşman ucumunu urup kaytardı. Bunun neticesinde işgalcilerinin 5 artilleriya sisteması, 5 arabası, 5 zırhlı maşinası ve 1 tankı yok etildi. Düşmanın hava ucumuna karşı Ukrayna müdafaa sistemaları, K-52 düşman helikopteri, Rusiyanın Arlan pilotsuz uçucu aleti ve kanatlı raketanı urup düşürdü. Қырымдан işgalcilerinin beraber Ukraynaga qarşı jenkleşmege kelgen hayinni hapsке taşladılar. Mikhail Kazarenkoga devlet hayinligi ve dezertörlük sebebinden 14 yıllık hapis cezası belgilendi. 2014 senesi Kırım işgal etilgeni vaqt harbiy Rusiya tarafına geçti. Fevral ayında ise o da iki hayinle beraber Rus askeri olarak Xerson vilayetinin Novay Kakhovka şehrine surup kirdi. 3 hayin Mykolaev vilayetinde esir düştü. Birazdan ular Ukraynalardan afu soradı. 2 diğer hayin mahkeme kararının 14 ve 15 yılga hapsке taşlandı. Kırımda 2 gün içinde 4 advokat tutuldu. Rus kuvvetçileri siyasi sebeplerden takip etilgen Kırım sakinlerini kurçalagan advokatlarını avlap başladı. Ahmedjet'te mayısının 26'sında tutulgan advokat Nazim Şeyhmambetovke karşı tüzilgen memuri protokol bakılmak gerek olgan mahkeme oturışı başlanmazdan evvel sözde ekstremizmnen kureş merkezinin hadimleri o'z zenadaşlarını kurçalamak için kelgen 2 advokatını tuttu. Aydır Azamatov ve Emine Avamilova hatta mahkeme binasına kirip yetiştirmedi. Tutulmaları hakkında advokatlar kollegiyasına telefonen haber etip yetiştirdiler. Ко мне сейчас к адвокату Авамилова имени Родионовне подошли сотрудники полиции ЦП. Говорят о том, что в отношении нас они собираются составить протокол, и мы задержаны. При этом мы прибыли и издали ордера и ходатайство в судебном заседании для участия в судебном заседании. То есть идет воспрепятствование адвокатской деятельности, нарушение прав адвокатов. Rus kuvvetçileri tutuluğunun sebebini anlatmayıp advokatlarga karşı memuri protokollarını tizmek için onlarını polis bölügüne alıp gitti.
Назим Шейхмамбетов Тунебан Зенадаш Эдем Семидляевнан давасы бойынша махкеме отырышы кечірілген сон тұтылды. Ишгалжилер Эдем Семидляевке санки дерсін Рус ордусынан итибардан түшірілмесі себебінден 75 000 рубле пара жазасына белгіледі. Бір Facebook қолланычысы Семидляевна қайды етіп, Русияның Украинаға истилясыны тағбих еткен язынен пайлашқан. Рус құбетшілерінің фікіріне көре Семидляев бұл еркекнан сөздеріні дестекледі. Адвокатлар Рус акиметі тарафындан тақып етілуіні Озенат фалиетінен бағлап, олар ишгалжилер режиміне уйғын олмағанын айты. Мы считаем это, конечно же, давлением на адвокатов очередным. Это очередной виток в тех действиях, которые проводят правоохранительные органы против неудобных адвокатов. Эти адвокаты защищают своих соотечественников, защищают в политически мотивированных делах. Поэтому в отношении этих же адвокатов проводится политически мотивированная работа. Вот такая вот со стороны правоохранительных органов. То есть, чтобы их устранить от этих дел, чтобы они испугались, чтобы они не приходили, чтобы они не оказывали помощь и так далее, и так далее. Но, как мы утверждали и утверждаем дальше, мы будем также оказывать эту помощь, несмотря ни на что. Несмотря на то, что они пытаются нас посадить, запугать и так далее. Эта помощь будет оказываться, пока мы дышим. В данный момент проходит, видно, какая-то акция, посади адвоката или привлеки к административной ответственности адвоката. Назим Шейхмамбетов махкеме отырышыны беклеп вақтынже тұтылып изоляторында кежеледі. Оны санки дерсіне 2021 сенесі октябрынан 26-сында Ахмеджетеки полис бинасы янында күтлеви хабер басталарына тефсир бергені вақыт қанун бозылмасы үшін тұтқанлар. Көбетшілерінің фікіріне көре адвокат иштимай дистанцияны тұтмайып, коронавирус тарқатылмасының телекесіне яратты. По выходу из отделения полиции он дал вот такое вот интервью, как сейчас даю интервью я. И именно вот это, то, что он дал интервью, и вменяют ему сегодня в качестве вины. Якобы он присутствовал без маски, и якобы он организовал массовое скопление людей, которые не соблюдали санитарные нормы. Абатлы деп танылып 8 күнлік апыз жазасы белгіленді. Адвокат Шейхмамбетовнан давасы бойынша махкеме отырышы чоққа сүрмеді. Ишгалжилер махкемежесі тек эвелден азырланған қарарны сеслендіріп, салонны терк еткен. 8 қоршылайжыны есе діңлемеге біле істемеген. Когда он вышел из отдела полиции, были представители СМИ, которым он дал интервью. Вот сегодня за это его арестовали на 8 суток. Это вот простыми словами резюмируя. Почему? Что он что-то нарушил? Нет. Это именно через полгода вытащили из-за кормов, потому что ничего иного найти на Назима не смогли. Никаких преступлений иных, конечно же, он не совершал и не мог совершить. И вот это вот все облачили якобы в законную такую оболочку, что он собрал там граждан, он там не соблюдал какую-то там дистанцию, маски и так далее. И вот под таким фарсом арестовали сегодня адвоката. Эминя Вамилева Виайдыр Азаматовна да айна канун бозылмасында қабатлайлар. Полис бөлігінде адвокатларға қаршы мемори протоколлар тызып, яқын вақытта бақажақлар. Олар Назим Шейхмамбетов кібі тұтылғанларына махкемеде қорчалаған сон жемаатны хабердар етмек үшін теспир бергенінден себеп тефқет еттілер. Русия ишгал етілген Қырымна Европада ең телукелі ерлерден біріне чебірді. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский Индонезия аналитик мерkezindeki çıkışında айтты. Devlet yolbaşçısı bildirgenine көре Қырымда yüz берген вақиялар Русия запт етілген территорияларынан сакинлерінің насыл янашқанына көстері. Бұны Қырым татар халқы ве ишгалжилер режиміне наразы олмаған башқа инсаларға қаршы репрессиялар таздықлай. Не буває жодного тижня, я підкреслюю це, жодного тижня за 8 років, щоб не надходили новини про нові репресії чи судилища проти тих, хто не влаштовує окупантів. Як наслідок, ви не знайдете в Європі іншого місця, ніж окупований Росією Крим, де так безкарно і так масово репресують мусульман. Мусульман і усіх інших, хто просто хоче жити своїм вільним життям. Як можна це не бачити або ігнорувати?
Це ж відбувається на очах усього світу.